Арыбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берет. Брифингди түзүүодон ЛТР, КТРК, Ала-Тоо 24, Пирамида, 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, эл-ФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Миң Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК, ЛТР, 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен көрүп уга аласыздар. Доброе утро, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О сегодняшней эпидемиологической ситуации в Кыргызстане расскажет заместитель министра здравоохранения Үсөнбаев Нурболот Төлөшович. Прямой эфир брифинга вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала-Тоо 24, Пирамида, 5 канал, в областных медиацентрах, а также на радиостанциях эл-ФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Миң Кыял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК, ЛТР, 1 радио, а также через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Анда эмесе, Нурболот Төлөшович, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Адаттагыдай 12 май 20 жылдын жылмачылыгына карата статистикалык маалыматка токтоло кетейин. Бир сутка ичинде жалпысынан 21 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 12, Нарын областынан 2, Ош шаарынан 3, Ош областынан 3, Жалал Абад областынан 1 бейтап лабораториялык анализдердин жыйынтыктары менен айыкты деп бүгүнкү күнү бейтапканалардан чыгарылды. Бүгүнкү күндө ошентип жалпы 709 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылган. Ошол эле учурда өткөн сутканын ичинде тастыкталган ковид инфекциясынын жаңы 21 учуру табылып каттоого алынды. Бишкек шаарында 10, Чүй областында 1 учур, Жалал Абад областында 3 жана Нарын областында 7 учур. Бул 21 учурдун 3-өө болсо чет жактан келген жарандардан табылып чыгып атат. Бирөөсү Дубайдан келген жарандардан, экөөсү Россия Федерациясынан келгендер болуп атат. Мунун 3-өсү Чаткал районундагы текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен дагы 3 учуру табылып жатат. Ошол эле учурда Нарын областында дагы 7 учуру катталып, булар ошол 7-н 6-оосу деген ошол жерде иштеген областтык төрөт үйүндө иштеген кызматкерлердин арасында болуп калды. Бул ошол жанакындай бейгамсыздык кандай отношение болгондон болуп калдыбы дейм. Анткени безопасный бир шарттарды түзүп, ошол этибарга албай койгондуктан ушуга келип атат окшойт. Ошондон тышкары обсерватор, Семетей обсерваторунан дагы бир учуру дагы катталып чыкты. Анткени ал жерде лабораториялык иштер дагы эле улантып жаткан учуру. Ошентип бүгүнкү күндө жалпысы 1037 учурга жетти. Анын ичинде Жалал Абад областында 147, Ош областында 180, Ош шаарында 113 болду. Чүй областында 87 болуп, Соль Илестен келген 56 COVID-19 тастыкталган учуру кошулуп жатат. Бишкек шаарында 282, Баткен областында 24, Нарын областында 136, Ыскөл областында 12 учурга жетти. Бүгүнкү күндө ооруканаларда турган бейтаптардын саны 316 болуп атат. Оор абалдагысы 7, 4 дагы эле жандандыруу бөлүмүндө кармалып туруп атат. Орточо оор абалдагысы 75, канааттандыралык калыбында турган 234, чыгарылганы 709, каза болгондор 12 болуп турат. Бир сутка ичинде 1621 лабораториялык тастыктоо жүргүзүлдү. Ошонун ичинен жана көрсөткөн 21 учуру табылып чыкты. Бүгүнкү күндө 4594 байланышта болгондор бүгүнкү күндө медициналык көзөмөлдө жана үй карантининде кармалып туруп атат. Алардын үстүндө дагы ошо медициналык көзөмөл жүргүзүлүп каралып жаткан учур. Бүгүнкү күндө обсервацияда тургандардын
жалпы саны 1109-ду түздү. Эгерде эпидемиялык абал боюнча бир аз дагы токтоло кете турган болсок, бүгүнкү күнү 1037 учурдун 688 чыгып кетти. Бул болсо 70,5%ды түзүп атат. 12 каза болгондор, булардын көрсөткүчү 1,2% болот. Ошондо көрсөткүч бар. Мындан тышкары 316сы дарыланып аткан учур. Булардан ошо оор формасында 2,8% түзүп атат. Орто оордукта тургандары 24,4% болуп, жана жанакында жеңил симптомдор оорунун белгиси билинбей турган учурларыбыз бар. Бул 72,8% болуп атат. Салыштырмалуу карап көрсөк, интенсивдүү көрсөткүчтөр деп айтылат. Оорулардын санын жанакы 100 000 кишиге эсептелип алынып, салыштырмалуу каралат. Бул жерде алганда биздин республикада 14,9 болуп атат. 100 000 кишиге көрсөткүчтү алганда Кытай эл республикасында 5,9 болгон. Тажик республикасында бүгүн 6,5 болуп атат. Өзбекстанда 7,1 көрсөткүч болуп атат. Бирок Казакстанда бүгүнкү күндө 27,5 көрсөткүч болуп туруп атат. Эң бийик ушул көрсөткүчтөр Нарын областында, жанакындай 100 000 адамга эсептегенде 44,7 болуп атат. Ош шаарында 36,9, Бишкек шаарында 26,1, андан кийин Ош областы боюнча 13,3, Жалал-Абадта 11,7, Чүй областында 9,2, Баткен областында 4,5, жана Ысык-Көл областында 2,4 деген көрсөткүчтөр. Бул жанакындай атайын көрсөткүчтөр бар. Ошол жерде элдин санына карата салыштырмалуу цифраларды ала алабыз. Талас областында бүгүнкү күнгө ушу COVID-19 менен ооруп калгандар бүгүн катталган жок. Ысык-Көл областында 11 майда 2 учуру катталды. 27 апрелден бери бул жерде каттала элек болчу. Бир аз ошол эпид абалдын деген динамикасына токтоло кетсек, ушул 15-16 апрелде эң бийик көрсөткүчтөр туруп турган. Ошондон бери жанакындай тенденциясы бир аз ылдыйланга кетип аткандагысы. Ошол эле учурда 5-нен 20 апрелге чейин эң бийик көрсөткүчтөр турду республикабызда. Эң бийик көрсөткүч 11-12 апрелде болду. Эгерде дагы бир-эки цифрага токтоло кетсек, ушул жашты боюнча алып карасак, анализдеп көргөндө 20 жаштан 60 жашка чейин болуп атат, 71% түздү. 65 жаштан өйдөрөөк болгондору ооруп калганы 2 эсе бийигирээк болуп атат. Бул жашы 15 жашка чейинкилерге караганда салыштырып көрсөк, ошондо 15 жашка чейинкилердин жана доля деп коет, ошол 14,7% болду жалпы санынан. Ошондо ошол эле учурда биздин элибиздин населениянын жалпы санынан деген ушул 15 жашка чейинки балдар 29,3%-ын түзөт. 65 жаштан өйдөрөөгү бүгүнкү күндө ооруп калгандардын арасында 10%, 10,4% чыгып калды пайыз. Ошол эле учурда 65 жаштан өйдөрөөк болгон калкыбыздын жанакы долясы 5,3% болот. Ошон үчүн бул вирустун өзгөчөлүгү ошол болуп атат. Ошол жанакында жашы өйдөрөөктөргө мындай терс таасирин тийгизип койгонду бул дүйнө жүзүндө болуп аткан статистикага дагы
ушу биздин республикада дал келишип туруп атат. Эмне үчүн дегенде ошо 20 жаштан 60 жашка чейинки биздин жарандар ушу кабылып калып аткан учуру ковидке, булар деген баары тең ошол жанакындай тыгыз байланышта, контактта болуп калган. Ошонун арасында ошол өзүнүн кызмат абалы боюнча да алсак, бул медиктер болуп калып атат, же болбосо башка жанакындай COVID-19 менен күрөшүүгө тартылган адистердин арасында чыгып калды. Балдардын арасында 15 жашка чейинки жанакындай 65тен өйдө болгон контактлардын арасында ошо бир аз азыраак болду. Көбүнчөсү ошол 15 жашка чейинкилер менен 65 жаштан өйдөкүлөрү бул тыгыз контактта болуп калып, ушул немеге процесске айланып калышты. Бүгүнкү ушу бир аз эпидемиологиялык параметрлерге кичине бир аз токтоло кетейин деп калдым. Кийинкисинде дагы ошол бир аз анализде боюнча материалдарды сиздерге берип турабыз. Уважаемые соотечественники, статистическая информация на 12 мая 2020 года. За сутки выписан 21 пациент. При отрицательных результатах анализов на коронавирус. Из них в Бишкеке 12, в городе Ош 3, в Волжской области 3, в Нарынской области 2, в Джалабадской области 1 пациент был выписан. Таким образом, всего за все время выписано 709 пациентов. В то же время за прошедшие сутки зарегистрировано 21 новый случай COVID-19. В Бишкеке 10 случаев, в Джалабадской области 3, в Нарынской области 7 случаев, в Чуйской области 1 случай. В Кыргызстане всего зарегистрировано 1037 подтвержденных случаев, из которых на Джалабадскую область приходится 147 случаев, в Волжской области 180, в городе Ош 133, в Чуйской области 87, включая 56 случаев из Солилецка, в Бишкеке 282, в Баткенской области 24, в Нарынской области 136, в Иссыкульской области 12 случаев. На сегодня в стационарах находится 316. Вчера тоже такая цифра и была, но 21 пациент был выписан, но в то же время 21 вновь выявленных мы снова поместили в стационар. В тяжелом состоянии 7 больных сегодня, из которых 4 находятся в реанимации. Средней тяжести 75 пациентов. В удовлетворительном состоянии, это легкая форма и бессимптомная, 234 больных. Умерло 12. Проведено исследование за последние сутки 1621 анализ, из которых 21 случай был выявлен. 4594 человека находятся под медицинским наблюдением и в домашнем карантине. Ведется медицинское наблюдение. И на обсервации по Кыргызстану находится 1109 человек, за которыми ведется лабораторное наблюдение, лабораторное тестирование и медицинское наблюдение. Проводятся обсервационные меры. И хотел бы остановиться на некоторых эпидемиологических параметрах и динамике развития эпидпроцесса коронавирусной инфекции в нашей республике. Я уже сказал, выписано 688. Это составило уже 70,5%. 709, да? 709 выписано. 709 выписано, это 70,5%. Умерло 12, показатель летальности составил 1,2%. Значит, из тех, кто получает лечение, 2,8% это тяжелая форма, 24,4% это среднетяжелая форма течения идет, и 72,8% заболевание протекает в легкой бессимптомной форме.
Интенсивные показатели заболеваемости. Это показатель число случаев на 100 тысяч населения. Это специально принятые формы расчета для того, чтобы можно было сравнить действительно распространенность и нагрузку этой инфекции на население. Интенсивный показатель на 100 тысяч населения у нас в Кыргызстане составляет 14,9%. Вот по сравнению с Китайской Народной Республикой, где было 5,9%, потому что население, конечно, большое. В Таджикистане показатель составляет на сегодня 6,5%, в Узбекистане 7,1%, но в Казахстане интенсивный показатель составил на сегодня 27,5%. Самые высокие интенсивные показатели в перерасчете на население в Нарынской области – это 44,7% составляет. В городе Ош 36,9%, в Бишкеке 26,1%. Далее идут Ошская область 13,3% на 100 тысяч, Джалабадская область 11,7%, Чуйская область 9,2%, Баткенская область интенсивный показатель 4,5%, и в Высокольской области 2,4%. Не зарегистрировано случаи в Таласской области. В Высокольской области с 27 апреля не было новых случаев, но вот 11 мая текущего года было зарегистрировано 2 случая в области. Произошел завоз 2 случаев из Нарынской области. По заболеваемости некоторые данные. Основная доля приходится на возраст от 20 до 60 лет. 71% всех выявленных, они в возрасте в диапазоне от 20 до 60 лет. Анализ уровня заболеваемости показывает, что население в возрасте старше 65 лет болеет в 2 раза чаще, чем молодые в возрасте до 15 лет. Это соответствует статистике и других стран в мире. Доля заболевших в возрасте до 15 лет составляет 14,7% от всех заболевших. Доля населения в возрасте до 15 лет от общего числа населения составляет при этом 29,3%. Доля заболевших в возрасте 65 лет и старше составляет 10,4% от всех заболевших, а доля населения данного возраста составляет 5,3%. Это объясняется природой самого этого вируса, которая больше привержена вызвать заболевания лиц старшего возраста. И тем более большая доля заболевших в возрасте от 20 до 60 лет объясняется, что они были в контактах с больными COVID. Некоторые по сфере своей деятельности, это и медицинские работники, и другие специалисты, которые привлекались к борьбе с COVID-19. Среди детей до 15 лет и старше 65 лет, которые были в контакте, заболеваний было меньше. Заболеваемость отмечается, что они только в случае близких контактов были вовлечены. И часть заболевших были заражены в неблагополучных по эпидситуации странах. Анализ динамики развития эпидпроцесса COVID показывает, что в республике с 15-16 апреля наблюдается тенденция к некоторому снижению уровня заболеваемости, потому что увеличение числа случаев коронавирусом отмечалось с 5 по 20 апреля, с наивысшим показателем абсолютным 11-12 апреля текущего года. Самый высокий уровень заболеваемости пришелся на неделю раньше прогнозируемого, а снижение заболеваемости началось с конца апреля, что связано с эффективными мероприятиями, но на сегодня при наличии большого количества завозных случаев и наличия бытового заражения при контакте, цифры у нас пока еще держатся на таком
напряженном уровне. Вот. Это все, что я хотел вам сегодня сообщить. Вопросы? Рахмат. Эми Нурбол Төлешевич, суроолорго өтсөк. Биринчи суроо, Россия Федерациясынын Солилецк шаарынан келген бир келинден 4 жашар баласынан кою чыкпай 11 айлык баласынан чыгыптыр. Ооруканага бирге жаткырган укук бузуу эмеспи? Ооруканада булардын ошол жерде дагы канча бир убакытты чогуу турбашты, кайра келгенде да чогуу келишкен. Ошол шарттардан жанакындай бейгамсыз болуп, жанакындай кичинекей баласына дагы өтүп кеткендиги туруп атат. Ошон үчүн деген алып келип туруп чогуу жаткызып эле чогуу дарылаш керек. Анткени биздин инфекция жугуштуу оорулардын ооруканада ал жерде атайын шарттар түзүлгөн, өзүнчө бокска кармап, ошо чогуу кармап эле дарылаш керек болот. Рахмат. Илдетти жуктургандардын арасында өздөрү кайрылган учурлар барбы? Эгерде бар болсо, ал кайсы учурлар? Бул өзлөрү кайрылып келген учурлар бар. Мына анализдеп көрдүк. Самообращениеде өзү келгендерден бир 6 учуру байкалган. Анткени оорунун ар кандай белгилери болуп, ошол жерде текшерилип, жанакындай дарыгерлерге кайрылып, ошо текшериш керек деп, биз ушул ковид болбосун деп күмөнгө алып, текшергенде тастыкталып, анан дарылоого алып атабыз мындай учурларды. Рахмат. Россия Федерациясынын Солилецк шаарынан келген 55 ооруну жуктуруп алган жаран учурда кайсыл жакта дарыланып жатат? Бүгүнкү күндө 56 болду. Булардын баары биздин республикалык жугуштуу оорулар ооруканасында ошол жерге алып келип, биз ошол жерден буларды дарылап жатабыз азыр. Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында орундардын жетишсиздиги байкалбай элеби? Бүгүнкү күндө штаттуу режимде туруп атат. Бул ооруканабыз 400 адамды бир убакта кабыл алганга мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүнкү күнү ушул COVID-19 менен ооруп калган, жабыркап калган кишилерди 204 койкага кабыл алуу каралган, бекитилген. Бүгүнкү күндө ошо 208 пациентти дарылап атабыз. Ошол эле учурда бүгүн ушул 20-25 койканы дагы ошол COVID-19 менен келген ооруларды дарылаганга даярдап, шарттарын түзүп атабыз. Рахмат. Бишкек шаарындагы номер 2-төрөт үйүндө обсервацияда бир кош бойлуу аял жатат деп маалымдалган. Деги эле ушул кош бойлуу аялдардын дарылануусу, коронавирус тастыкталган кош бойлуу аялдардын дарылануусу кандай өтүп жатат? Алардын төрөлгөн балдарына дагы изилдөөлөр жүргүзүлдүбү? Бул жерде республика боюнча ушунча күндөн бери 14 боюнда бар аял кишилер COVID-19 менен жугузуп алгандары тастыкталган. Баарына тең жанакындай атайын колдомолор бар, клинический руководстволор бар, ошого жараша булардын баары дарыланып чыгып атат. Балдарынан, ымыркайлардан жанакындай COVID-19 бүгүнкү күнү чыккан жок. Ошол эле учурда мына 112 бала деп мурда да айтылып кетти эле. 112 бала дарыланып, тестирлерден өтүп, тастыкталып, айыгып кеткен айыгып чыгып, бүгүн кайткандары бар. Бүгүнкү күндө дагы дарыланып турган балдарыбыз бар. Мына инфекция ооруканасынан ал жерде тыкыр, аябай көзөмөл жүрүп, ал жерде атайын иштелип чыккан жанакындай колдомолор бар. Биздин дарыгерлер ошол колдомого жараша баардык дарылоо процессин камсыздап аткан учуру бүгүн. Рахмат. Бишкектеги ВФ Сода борборундагы Фрунзе гипермаркетинин сатуучусу коронавирус жуктуруп алды деген маалымат чынбы? Чындыкка дал келеби? Бул жанакынтип өзү кайрылгандардын бири ошол азыркы күнү ошол бейтап деп койсок болот, дарыланып атат. Анткени жанакындай оорунун бир белгилери чыгып калганда деген ошол жерде лабораторияга, ал жерде жакын туугандары лабораториянын жанында биздин санэпид көзөмөл борборунда иштеп аткан экен, ошол жерге келип суранган экен, ошо бир карап бересиздерби, мен бир кандайдыр бир оорунун белгилери чыгып атат деп,
ошол жерден лабораториядан текшерип туруп эле ошол жерден тастыктап алып келип туруп мына бүгүнкү күнү ооруканага жаткызып туруп дарылоо процесси жүрүп атат. Ошол эле учурда ал гипермаркетте иштеп аткан, ошол жерде кызмат өтүп аткан баардык кызматкерлердин баарын лабораториялык тастыктоолордон өткөзүп, булардын баарына тең медициналык көзөмөл уюштурулган. Рахмат. Следующий вопрос. Минобразование сообщало, что ОРТ в этом году проведут в обычном режиме. Как Минздрав относится к этому, учитывая высокую контагиозность вируса? В принципе, если ОРТ невозможно проводить на дистанции, то мы рекомендовали Министерству образования обеспечить соответствующие условия с условиями дистанцирования. Допустим, этот процесс разбить на несколько этапов. И, соответственно, при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований на это время и с обеспечением безопасности и провести вот этот ОРТ. Работа общественного транспорта в Бишкеке будет зависеть от количества больных COVID-19 и контактных лиц, сообщил мэр Азиз Сурахматов. При каком количестве больных и контактных штаб может разрешить общественный транспорт? Вы знаете, это не будет связано, наверное, с какими-то цифровыми показателями или так, потому что мы должны там посмотреть, каков будет потенциал развития эпидситуации дальше. И если будут предпосылки все-таки, что будет напряженная эпидситуация, то, конечно, вопрос будет решаться однозначно о пока не возобновлении общественного транспорта, потому что общественный транспорт сам по себе это ограниченное пространство, это большие контакты и опасность возникновения вспышек. Если будет связано с этим видом транспорта, это нужно будет анализировать. И в зависимости от развития эпидситуации, соответственно, будет приниматься решение о возобновлении общественного транспорта. Потому что на сегодня есть очень много примеров, когда общественный транспорт может послужить местом, где будут реализоваться факторы риска, факторы заражения там будут иметь место, поэтому это будет зависеть от развития эпидситуации и от того, как мы будем соблюдать эти принципы социального дистанцирования, как мы будем соблюдать и свои гигиенические аспекты, поэтому вот это будет зависеть от всех нас. Чем мы быстрее справимся с эпидситуацией по COVID-19, тем быстрее мы возвратимся к обычному штатному режиму своей жизни. Спасибо. Ранее вы говорили, что прибывшие из Соль-Илецка граждане не соблюдают условия обсервации и пытаются убежать. Изменилась ли ситуация в отношении сбежавших, приняты ли меры? На сегодня меры все приняты. Там усилен и милицейский кордон, и усилено сопровождение сотрудниками милиции. Там на сегодня уже таких грубых нарушений обсервационного режима не наблюдается. Мы проводим все меры по медицинскому наблюдению, лабораторному тестированию в штатном режиме. Но эти все попытки нарушения обсервационного режима уже пресекаются, и на сегодня в штатном режиме работа проводится. Сообщили, что еще 2 случая заболевания среди медиков выявлены в Национальном центре охраны материнства и детства. Закрыт ли клинический родильный дом данного центра? С последнего вопроса. Там приостановлен прием больных, не больных, а пациентов на роды. Это проведено перераспределение, и там проведены все дезинфекционные мероприятия, за персоналом установлен обсервационный режим, и на сегодня вот вопрос вот таким образом и решен. Все это было, связка идет с Национальным центром охраны материнства и детства. Всего заболело 5 человек.
в НЦОМИД, в том числе 3 врача, 1 акушерка, 1 санитарка, и на медицинском наблюдении находится 27 контактировавших сотрудников. Все противоэпидемические мероприятия и профилактические действия там организованы, и на сегодня ситуация находится под контролем. Спасибо. В Нарыне выявлены еще 6 случаев заражения среди медицинских работников. Они работали в родильном отделении. Закрыто ли родильное отделение? Да, действительно, там произошло вот такой вот 6 случаев заболевания среди сотрудников областного роддома. Сразу скажу, это несоблюдение, необеспечение безопасного общения. Вот. И был занос, видать, инфекции. Здесь в родильном доме проведены все мероприятия, поменяли весь персонал, потому что действующий был отправлен на обсервацию. На сегодня в роддом работает в штатном режиме, но уже с другим персоналом, который пришел на замещение. Работа продолжается там. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, ушуну менен республикалык штабтын пресс борборундагы брифингти жыйынтыктайбыз. Сиздерге Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берди. Брифингти ТүЗОдон ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР, 1-радионун баракчаларынан жана Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен көрүп уга алдыңыздар. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. Вас проинформировал заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Үсөнбаев Нурболот Төлөшович. Брифинг в прямом эфире вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, 5 канал в областных медиацентрах, на радиостанциях ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР, 1-радио, а также через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Спасибо за внимание.